Zam. Kenapa Zam? Udah mau nih. Zam mau minum apa? Ntar ondel-ondel bikinin deh. Bikinin dulu dong. Oke deh, tunggu ya Zam. Enak nggak? Oke deh Zam. Zam tunggu ya Zam. Ondel-ondel buatin dulu. Gini nih Zam, cara bikin susunya. Pertama-tama tuangin air panas dulu, dicampur sama air dingin sedikit Zam. Terus masukin susunya Zam 2 sendok. Dikocok-kocok dulu deh. Habis itu masukin lagi air dinginnya Zam sampai cukup. Udah siap diminum nih Zam susunya. Tapi ondel cobain dulu ya. Glek, 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 glek. Deo, mana tuh saja yang diminum dong? Glek, 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 glek. Apa Pop? Itu aja. Maaf Jam, ondel-ondel lupa. Habis enak sih susunya. Jadi ondel-ondel minum terus deh. Maaf ya Jam. Ini Deo. Ini susunya. Tadi yang nondel. Enak kan Zam susu buatan ondel-ondel. Oke deh cangcinya babe. Sampai di sini dulu ya videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.